स्निपुर चिरांनिखा चिरां बबे गामिनि दं बाहाय जों बुनिं गोजा फुराना गामियावहाय बे बेंटल खानिपुरानो मानो फैदों जों हा गैया नालाय बाबाफोर बिमाया खुरखाजोब्बाय ओंखायनो बाव फैदों बिमा दैजों खुरखानायनि थाखाय बेनि थाखाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय रोजा रोजा बिफां दानफायबोनायनि जाउनाव चिरां जिल्लानि हाग्रा ओनसोला दिनैनि दिनाव जोबलांनायनि लामायाव सौफैदों। गोबां हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै न' बां लुनानै आबाद मावनो लानाय हाग्रा हानिफ्राय चिरां हाग्रा बिफाना एसएसबिनि हेफाजाब होखारस्रांनायनि गोख्रों राहा लादों। रेन्जनि फाथालसाना रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिया फोरमायदि गासै गं 300 नखरफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरखौ होखारस्रांनायनि राहा लादों। चिरां हाग्रा ओनसोला गासै 30 निफ्राय 40 किल'मिटारसो हेक्टर हाया दिनैनि दिनाव खहा जाबाय। चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारि जयन्त देबनाथआ फोरमायदि बे ओनसोला सानसे समाव मैखोम हाग्रा ओनसोलमोन जायखौ दिनै मानसिफ्रा अनालासे खहा खालामगासिनो दं। जायनि थाखाय बे हाग्रा सिफायनायखौ होबथानोबा गोख्रों राहा लानांगोन लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि लानायाबो गोनांथार होननानै बिथाङा फोरमायो। बबेनिफ्राय फैदों ओरैनो जों बालाजाहारनिफ्राय फैनाय हा हु गैया जोंहा हायानो गैया बिदा फंबाय बिगासेल' फंबायनो होनानै फैदों जों बेसे गोबावसै बाव फैनाया बावाखै जों मिथिबाबो मिथिबायदि जाबाय माथो खालामबावनो हा गैया नालाय हाय दलकला ब्लकनि मोनसे फाथालसाना एरिया रिजार्भ फरेस्ट एरिया बे ओनसोलाव बेदखलकारि बिथांमोनखौ जोङो बिनिफ्राय होखारनायनि जों बेबस्थाखौ खालामदों। बेसेबांसो न'खरफोर दंमोन बेयाव धरक 250-300थासो न'खर दंमोन अलरेडि जोङो 100थासोखौ सिफायखांबाय आरो हागौमानि दिनैहाय बेलासिसिमनि गेजेराव जेसेबां हायो जों सिफायलांगोन। बबे जायगानिफ्राय खोनानै आरो मिथिनाय मथेब्ला बिथांमोनहा नैबे जायगानिनो दं माखासे आरो माखासेया गुबुन जायगानिफ्राय फैदों धरक नागालेण्ड मणिपुर आरो माखासे मिज'राम अरुणाचल बेफोर जायगानिफ्राय फैदों होननानै जों खबरखौ मोनदों। बिसोर फैनाया नागालेण्डनि फैनाया हयथ' बोसोरसेफ्राम जाबाय आरो लकेलनियाथ' दानबाय थायोआनो फ्राय। बिथांमोनहा हा दंखायो ना गैखाया मानि थाखाय फैयो बिथांमोनहा सोंनायाव हाखौ गैया होनदों हा गैया लेन्डलेस होननानै बुंदों खिन्थु लेन्डलेस होनबाबोथ' जोङो बेखौ कमप्रमाइस खालामनो हाया आरो लेन्डलेस दंनाय गैयै बेखौ थटबिट खालामनांगौआ सरकारनि दायथ' मथेदि जोङो फरेस्ट प्रटेकसन खालामनांगौ जोंनि हाखौ प्रिजार्भेसन खालामनांगौआ जोंनि दायथ' हिसाबै जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावगासिनो दं। सार नाथाय एजेक्सन खालामो आरो हाग्रा सिफायो थाफैफिनो बेबायदिसो सोलिबाय थायो मोनसे मा बुंगोन बिनि सायाव जोंथ' जोंनि डिउटिखौ मावगासिनो दं जिहेतु बिथांमोननो आरो पुनराय जुदि जायफोर एक्सुवेलि लेन्डलेस बिथांमोननो पुनराय स्टाफफोरनि थाखाय सरकार तरफनिफ्राय माबा मोनसे जायगा बेबस्था खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे माखासे बिथांमोनहा लकेलनि दङ बिथांमोनहा हा हु दंखायो बिथांमोनहाथ' गोसोनि मोनसे लब बे लबनि थारै जादों होननानै आं सानो आरो बेसेबां हाग्राया दंस' जागोन दिनैनि दिनाव चिरां ओनसोलाव लगभग बिदिनो 30-40 हेक्टर स्कुवेर किल'मिटारसोआ बेयो दंस' जाबाय आरो जागासिनो दं बेखौ जों होबथानायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं। बिनि थाखाय मा खहा जागोन हागौ बिनि थाखाय हाग्रा ओनसोला जुदि दंस' जायोबा हाग्रानिफ्राय जिहेतु जों अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइड होलाय आरो लालाय खालामोब्ला जिहेतु जोङो हां लानाया हाग्रानि सायावनो निर्भर खालामनानै थानांगौ जायो जुदि हाग्राया जुदि जोबोबा जोंनो हां लानाया जोंना बन्द' जागोन आरो खुनु जिब जुनारा बे प्रिथिबियाव थांनानै थानाय नङा होननानै आं सानो। रायजो राजानिसिम मा बुंनो सानो सार? रायजो राजानिसिम आङो दिनैहाय बेखौनो आं खावलायनो सानो जेन हाग्राखौ अननाय मोनसे गोसोआव जागृत खालामनानै होनांगोन आरो बिनि जिब जुनार बिथांमोनहाबो थानांगोन बिथांमोन थांनानै थायोब्लासो आरो बे बिफां लाइफाङा जोंनि गेजेराव थाब्लासो जोंबो बे प्रिथिबियाव थांनानै थानो हागोन होननानै जों मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो आं खावलायो दिनैनि गेजेरजों जे साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बे हाग्राखौ लाखिनायनि सिन्था धारना खालामनांगोन
आरो हाग्राखौ प्रटेक्सन होनायाव बे खाथि खाला रिजार्भ एरियानि खाथि खाला गामियाव थानाय सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ होननानै आं खावलायो। एजेक्सना सोलिबाय थागोन ना सार आयेन बेरेखा दखल खालामनाया? आयेन बेरेखा दखल खालामनाया बिसोरो सोलिबाय थाहोदों आरो बेखौ बन्द' खालामनाय खामानिखौबो जोङो मावबाय थागोन आरो जोङो दिनैनिफ्राय लानानै जेसेबां दिन जोङो जोबा जोंनि ओनसोलाव बे दखलकारिफोरखौ न' सिफायनाया एथ'दिन जों खालामबाय थागोन। दाख्लैफोरसो इभिक्सन जादोंमोन सार, खिन्थु बेहाय बै समाव माने पुलिसफोरजोंनो उल्थायै नांनो नागिरोमोन, खिन्थु नैबे मुहूर्तआव नैबेहाय जोंनि जायगायाव खिन्थु जों बिदि पुलिसफोरजों एग्रेसिभ जानायखौ जों नुवाखै। जों नुनो मोनाखै, जिहेतु बिथांमोनखौ मबिलाइज खालामबाय थानाय जायो आरो जोंनि एगेन्स्टआव गसंनानैथ' जेबो लाब गैया, जिहेतु नोंथांमोनहा लिगेल आरो इलिगेलखौ नोजोर बोनानै नायोबा नोंथांमोनहा कमप्लिटलि इलिगेल बिथांमोनहा। बे बाथ्राखौ जोङो लिफलेटनि गेजेरावबो आरो बिथांमोननो मोनसे इनफरमेसन लेटारनि गेजेरावबो जोङो बुंबाय थानाय जादों, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनैसिम जों फैनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय दोरोदनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों। হয়, আমি এই মুহূৰ্তত য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে চিৰাং জিলাৰ এই ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু এইটো বনাঞ্চলৰ আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে মানুহ এই বনাঞ্চলত সোমাই আছে। তালৈ কোনো বাধাহীনভাৱে তেওঁলোকে বন ধ্বংস কৰি আছে আৰু বন ধ্বংস কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই, তেওঁলোকে সেই সম্পূৰ্ণ গছ বীজ তেওঁলোকে গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছসমূহ তেওঁলোকে কাটি তাতে তেওঁলোকে জুই লগাই দি ট্ৰেক্টৰ JCB লগাই একদম খেতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি আছে। এতিয়া দেখা গৈছে হেজাৰ হেজাৰ হেক্টৰ বিঘা খেতি এতিয়া আৰু যি আজিৰ পৰা আমি যদি যাওঁ 5-10 পৰা 7-8 বছৰলৈকে যদি আমি যাওঁ, যিটো অঞ্চলত মই থিয় হৈ আছোঁ এটা সময়ত এইটো ঘন জংঘল আছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে মোৰ ইয়াতে সৰিয়হৰ খেতি, মোৰ পিছফালে কেইবাটাও ঘৰ, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাছ পৰি আছে। অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমাৰ এই বন ধ্বংসত আমাৰ স্থানীয় লোকসকলো যিমানখিনি ইনভলভ হৈ আছে। এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অকল স্থানীয় লোক নহয়, এতিয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক ৰাজ্যসমূহ আছে, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰা বা অসমৰ অন্যান্য জিলা ঢেকিয়াজুলি বা শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজিৰ পৰাও লোক ইয়াতে আহি তেওঁলোকে বন ধ্বংস কৰি বসতি স্থাপন কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে শ শ গছ কাটি তেওঁলোকে জুই লগাই দি খেতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি আছে। বন বিভাগে সময়ে সময়ে এভিকশ্যন চলায়, তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলায়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বন বিভাগৰ যেনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলায়, এই উচ্ছেদ অভিযানত কিবা লাভান্বিত হ'ব মোৰ এনেই নালাগে। কাৰণ উচ্ছেদ অভিযানত আমি পূৰ্বতেও আহিছোঁ, দেখিছোঁ যে তেতিয়া কি হয়, উচ্ছেদ অভিযান এফালৰ পৰা কৰি যায়, অলপ পিছত গুচি যোৱাৰ পিছত সেই মানুহসকল পুনৰ আকৌ ঘৰত সেইখন ভাঙি যোৱা ঘৰখন পুনৰ মেৰামতি কৰি আকৌ তেওঁলোকে আগৰ দৰে খেতি বাতি কৰে। কিন্তু ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে বা এই আমাৰ যিটো গ্ৰীণ ফৰেষ্টটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যেনে ধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে এনেকুৱা পদক্ষেপ কিন্তু আমি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়া চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যিসকলে অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰিছে, গাঁও স্থাপন কৰিছে, সেইসমূহ গাঁওসমূহত এতিয়া দেখা গৈছে যে চৰকাৰী আঁচনি ইয়াতে ৰূপায়ণ কৰা থকা হৈছে। ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে, ইয়াতে বৈদ্যুতিকৰণৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে, এইটো অঞ্চলত MGNৰেগাৰ জৰিয়তে ৰাস্তা ঘাট বনাই দিয়া হৈছে। তেনেহ'লে যদি তেওঁলোকে যদি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত যদি সকলো সা সুবিধা দিয়া হয়, এইটো কাম অবৈধভাৱে তেওঁলোকক কেনেকৈ ক'ম? কাৰণ ইয়াতে চৰকাৰীভাৱে একচুৱেলি এই যি বন ধ্বংসৰ কামত একচুৱেলি সহায় কৰি থকা হৈছে বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুমান কৰিছোঁ। কাৰণ এইটো অঞ্চলত আমি আহিবলৈ যিটো দেখা পাইছোঁ এইটোৱে ছবি। প্ৰশাসন বা যদি ৰাজনৈতিকভাৱে এই অঞ্চলটোক, এই বনাঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে এনেদৰে বন বিভাগ বা অন্যান্য সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ লগত লৈ এই এভিকশ্যন অৰ্থাৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাই যে এই বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰিব, এইটো মোৰ মনে নকয়। আৰু এই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে যদি এই যি গোলকীয় উষ্ণতাৰ পৰা যদি এই আমাৰ অঞ্চলটোক যদি আমি বচাই ৰাখিব লাগে, তেনে ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক, আমাৰ প্ৰশাসনিক তৰফতে হওক, বন বিভাগৰ সকলোৱে মিলি যদি আমি এইটোৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি মাত মাতোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি ভাবোঁ এইটো অঞ্চলৰ পৰা যিটো বনধ্বংস প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এয়া বন্ধ হ'ব। এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ দৰকাৰ আছে নিশ্চয় নিশ্চয়। কাৰণ এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযানেৰে মোৰ মনে নকয় যে এইটো অঞ্চলত
বনধ্বংসৰ যিটো কাম চলি আছে এইটো বন্ধ হ'ব এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি যি স্থানীয় যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক যে এইটো আমাৰ সম্পদ এইটো যদি আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ এইটো যদি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব নহ'লে যি আজি বনধ্বংস যেনেদৰে চলি আছে যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা যিটো কোৱা হৈ আছে এইটো এটা সময়ত যে এইটো আমাৰ এইটো অঞ্চলত যে মানে এটা ডাঙৰ এটা মানে পৰিৱৰ্তন আহিব বিশেষকৈ আমাৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আহিব সেইটো কিন্তু একদম নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এই বছৰে মানুহক দেখুৱাই দিছে যে কাতি মাহ শেষলৈকে কিন্তু এতিয়াও আমি গৰম অনুভৱ কৰি আছোঁ এতিয়াও আমাৰ ঘৰত ফেন চলিব লগা হৈছে এইটো কিয় এইবিলাক হ'ল আমি যিদৰে বন ধ্বংস কৰি আছোঁ এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি আমি এই স্থানীয় লোক বা ইয়াত যিখিনি বন ধ্বংসৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি সজাগতামূলক কিবা এটা ব্যৱস্থা আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশাসন আমাৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগ লগতে আমাৰ যিসকল ইয়াতে স্থানীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে জড়িত হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কিছু হ'লেও আমি ইয়াৰ সুফল পাম বুলি মই আশা